Spet je ta zajtrk podoben kot včeraj, ampak malo drugače. Pa včeraj sem dokončala ono drugo sliko, oziroma čez par stvari bom še dodala, malo osvetlila vejice na določenih mestih. Ta je že končana. In začela sem to, tako da že kar velik del imam narejen, edino malo snega še dodam v zadje, pa malo še sneg dodelam, pa seveda ta tornjaček, poltornjaček z smrekico dokončam. Ta bo kar zanimiva, mogoče malo zahtevna, ker je ful nekih detajlov na taki mali površini, na takem malem formatu, ampak bo ful lepo, tako vlakec, parni, zadnji malo mesto, sneg. Evo, kavica je pripravljena, keks, kako velik je. Sem iz mrzalnika vzela, dala v airfryer, sem se zato šalčko odločila, ker slikam v bistvu tak motiv podoben. Tudi božični burger, moram si še čo popraviti, pa dati pol na glavo, ne, jelenčke, to bo malo bolj praznično. Seveda pa ja, make-up najprej, ker izgledam, tako izgledam. Pripravila sem si tudi že kosilo, danes bo res tako obično kosilo. Riž, brokoli, edino piščanca si bom pol vmes enkrat naredila, zato ker še ni odtajen. Dala sem ga v hladilnik, pač čez noč sem. Imam še 17 minut sam, da moram malo pohilati. Evo, seveda sem še čo grem popraviti. Pa začenjamo, v bistvu je že urejena, tako da moram štartati. Evo, 6 ur kasneje. Dobre novice so, da je še tretja kartica naslikana. Cutie. Ta je dokončana, to smo že videli. Sem pa tudi začela to, ampak bom jutri nadaljevala, ampak ja, ker dobro nam gre, ali minkica. Pa si delam kosilo, mislim večerjo. Tako sem prej rekla brokoli, piščanc pa riž. Tu imam še več piščanca, ampak ta je bolj debel, nisem ga razrezala, tako da raje malo več cajta. In tega ne bom se naenkrat pojedla. Končno po kar nekaj dneh skozi go, brez pauze se bom lahko z Miko malo ulegla. In bo tudi ona vesela. A ne? Tu sem, kako? Pritim kaže se, ti si ena. Evo, imela sem ta klasični začetek ponedeljka, urnik, hrana. Zdaj pa gremo v trgovino, ker imam ogromno seznam, bomo videli, čim več bom probala zrihtati. Ura je skoraj 1, imam pa 3 ure do live streama. Sem si pa že lase oprala in to, tako da sam make-up si pol naredim. Prva postaja. Lepo okrašena. Druga postaja, DM. Prispela nazaj, je kar ratalo. Malo sem vmes pozabila komentirati, kam sem šla. Šla sem še v Miller, Teddy in Hofer. Tako da vam par stvari pokažem, demo sem si šla kupiti, to je iz Millerja. To Super Floss nitko za zobe, vitamin D, ker mi ga zmanjkalo. Te moje tanke Jessa vložke, najboljši. Gobice za posodo. Kupila sem si nov svinčnik, ki pa je napačne barve. Namesto Ashy Drama sem si vzela Don't Let Me Brown, ki je malo pretem za mene, ampak bomo zrihtali, da bo ok. Pa v Millerju so končno spet imeli tega Pink Rosy vazelin in v Millerju moj trenutni najljubši deodorant je ta stick. Ful mi je všeč, ful diši. Pol sem si v DM-u sem še kupila to moko, sem kar 2 kupila. Pol ostalo je iz Hofra, rjavi sladkor, paradižnik, klementine, kremni sir, dvojne jajce, ene, velike ene, medium, ker včasih za peko je boljš med medium. Basmati riž, ene hrenovke za kak pražen riž ali pa kaj na hitro. Te piščančje prsti ponavadi jem zjutraj na sendviču. Moj najljubši sir, ki pa je zdaj tudi znižan. Pol sem pa kupila še 2 masla brez laktoze, da ko bom pekla za stvari, kekse za domu, da bo brez laktoze zaradi brata. Pa enega najbolj poceni sem kupila za to, ker bom delala to hišo iz medenjakov in itak je ne pojem in mi je malo škoda pač zdaj neki ful drage stvari kupovati. In spet sem si to kupila, ampak si bom dan zmešala z eno kavo, pač kavo bom navadno naredila, pa bom s tem pomiksala, tako da se veselim. Posesati moram, ker že 2 dni nisem in to je za mene ful, ker v takem malem stanovanju z mačko, pa z mano, ko sem skozi tukaj se ful hiter pač na serijo vse, tako da sem nekaj malenkosti kupila za darilo. Ne vem sploh, kjer dan bom šla preostale stvari kupiti. Malo sem zajadrala. Pa ful vam gužo ta teden, pač jutri se dobim z eno kolegico. V sredo pride ta brat pa mama, ker ima brat nek pregled oziroma zdravstveni.
gremo na lučke, nisem še bila sploh na lučkah. Četrtek zjutraj grem na kavo z enim kolegom. V soboto gremo z večjimi kolegi in kolegicami na lučke. Tako da v bistvu vsak dan se z nekom vidim, kar je ful, plus 6 streamov imam ta teden. Ampak so same take fajn stvari, samo pač ja, vse ostalo bo treba nekako zrihtati in uživati. Dogaja. Moji Miki tudi dogaja, nekaj nori zdaj. Evo, danes bom pa ostanke včerajšnje malo dodelala. Naredila sem smetano omako. Ogromno piščanca ga bom kar nadala. Brokoli imam ostanke. Sicer še nisem lačna, ampak da bom pripravljena. Malo bolj, ko si naredim make-up. Kremni piščanec. Evo, hrana je pripravljena, zdaj sem pa že lačna. Evo, kavo si naredim, pol si bom pa to noč zlila. Sem že začela. Pojedla. Dobro je bilo. Zdaj pa govoriti pa slikati. Štiri ure pa pol kasneje. Ja, res sem si kupila belo štručko, ker sem je zluštalo masla pa marmelade. Tako da bomo zdaj to naredili, pol pa grem se zmike stisniti, pol pa bom montirala. Dobro jutro, dan že začenjam bolj hitro delo, tako da sem se naličila, samo preoblečem se še. Pa pripravila si bom na hitro kosilo za pol, da ga samo vržem v pečico. Zelo enostavno. Feta. In paradajz. Bom pa dodala olje, pa ful začimb. Pol pa sem še treba testenine skuhati, kar je pa itak enostavno tega. Najprej soliti, zato ker je feta že soljena oziroma ja, slana je. Tega sol, poper, čebula, česnek pa malo mediteranskih. Ja, date tudi svežo čebulo pa česnek, samo jaz sem danes časovno omejena, tako da bo to čisto super. Veš, kaj bom še naredila? Te začimbe, ko mi je v bistvu Nina prinesla, ko so za grško solato, prav iz Grčije. Tako da to bo dobra kombinacija. Malenko bom samo te paradajze probala namešati. Pripravljeno za pečico pol. Tam smo dobili par sončnih žarkov, kar lahko vidite, pač še vedno je megla, ampak ne bomo par luknj za žarke, ampak zdaj je tako že pozna ura. Hitro si kuham testenine, si bom po moje za zraven vzela za na pot. A grem pa v Arboretu Volčji potok in ramene pol ure, imajo pa ful lepo okrašena, sam je 12 € stopnina, se mi zdi. Ampak dobro, enkrat na 100 let, bila sem glih enkrat v tem Arboretu. Ko prijem nazaj pa montira, tako da kar pestro dan, zdaj sem prenašala v živ 4 ure pa pol. Kdaj go. Mika je danes nora, pač karkoli naredim, igram se z njo v nedogled, hrane je dobila, toliko je more, vse, na WC je šla, še kar ni zadovoljna, po moje me ima dost in hoče sem, da sem z njo, ampak saj sem z njo, pač za mano, na stolu je z mano spala in tako. Razvajka mala. Pojem, oziroma oblečem se še.
Megla. Dobro jutro, jaz danes montiram čim bolj hiter, ker pol prideta mama pa brat. Brat ima nek zdravstveni tu v Ljubljani, tako da pol, ko bo tako se dobimo, pa če bo nehalo deževati, gremo na lučke. Zdaj sem pa imela eno mini pauzo, ker sem dobila dostavo veganskih dobrot. To sem vam že enkrat kazala, kar nekaj cajta nazaj. Ta seitan, to je iz Srbije, tako da to pri nas ne vem, kje se to dobi, pa da so dobri. Jaz sem to že probala, ta seitan mi je bil ful dober. Imam pa tudi tempe, prženi tempe. To si lahko ful tako narediš kot neke kao rebrce zraven ali pa da si narežeš kot narezek. To pa je tako neko meso v bistvu, pač jaz sem naredila takrat testeninsko omako s tem in je bilo ful dobro. Sem pa dobila tudi biftek, ampak veganski, leščin se mi zdi, tako da ga bom zdaj provala. Sem šla v pekarno po enega Francoza. Opala. Dobro. Glih prav spicy je. Evo, od pol 8 zjutraj, ali koliko je bila ura se nam, ali pol 9. Od pol 9 zjutraj do pol 4, sličico še moram narediti, sam zdaj že prijeta brat pa mama, tako da moram pičet. In gremo, ne vem, kaj bomo delali. Sem kar dobila vse v rekordnem cajtu, tako da grem nazaj domov. Manj kot 1 uri 45 minut. Tako je nekaj McDonald's, da sem se kar odločila, da bom tu nekaj pojedla, pa grem domov. Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off his hat, putting on the show for everybody, to give them a smile that lasts another year. Something that happens when sleigh bells are ringing, when December ends, when the children... Ful sem vesela, da sem uspela nakupiti stvari in zdaj, ko sem tam prišla, sem v bistvu sam Miki dala pozornost, pripravila stvari spet za puzle, tako zadnjič, in izrezala te voščilnice.
Ful mi je cajta porabilo, pač, ker vsaka voščilnica je vseeno malenkost drugačne velikosti, tako da sem mogla res vsako posebej zmeriti in lepo odrezati, pol jih sem zalepim. Ta zadnja naslikam se, pa moram se spraviti, ker imam samo še 5 minut, tako da, ja, uspešen dan. Dobro jutro, ura je 5:30, trda tema, je. Ampak imam ful za delo, tako da sem vstala takoj, ko me je Mika zbudila. Ja, napisala sem vse kartice, sem še nalepiti moram pol slike, ker to je kar trajalo. Najprej sem si pač na novce napisala, torej na računalnik, in pol vse to napisati, tako da uro pa pol, malo več sem porabila za to. Ura je točno 8, zvoni je že končno svetlo, tako dolgo traja, da se svetloba pokaže. Ampak je cool, ker imam lučke. Ponavadi ne vem tako zgodaj, ne vem, kaj je to, zadnje cajte imam toliko apetita. Pač, ne vem, ful skozi lačna, oziroma ful bolj hitro sem lačna, tako da, dobro, sem tudi v 5:30 stala, ampak vseeno bom zajedla jajca, kot ponavadi, in pol začnem slikati. Gre kar po planu. Evo, na vrsti je še zadnja slika, tako da najboljše, da se kar lotimo. Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day. Wow, hribe vidim in sonce. Že ob 9 zjutraj, to je pa neverjetno. Že malo zaspana ratujem, tako da kava, pa en kek za spodbudo. Ura je 9:39 in ja, zdaj v zadje in se ostalo narejeno, zdaj samo te stavbe pa vlake, če naredim, ker je dosti detajlov, ampak mislim, da bo kar bolj hitro šlo, no. Upam, zraven snemam. We have our ups and downs, but when there's love there's always a way, and oh, this time of year we come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. My favorite holiday, it means so much more than words can say, and I claim that Christmas is a magic day. Sometimes I tend to forget what glory this holiday represents, but it's fair to say that Christmas is a magic day. This year I'll think about how I'm so lucky to have a place that I can come home to. 5 ur kasneje, končno. Okay. We'll put our differences aside and just enjoy this moment of peace and love and happiness. We come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. My favorite holiday, it means so much more than words can say, and I claim that Christmas is a magic day. Sometimes I tend to forget what glory this holiday represents, but it's fair to say that Christmas is a magic day. To je pa zdaj bilo. Pridem na križišče, da grem v Lidl in pred mano, oziroma tak 2 avta pred mano se zabije na avto v trolo. Sred križišča, v največji gužvi, tako da sem na srečo bila na taki lokaciji, da sem še lahko obrnala in smo skar vsi obrnali.
In pol sem šla v Špar in pol sem nesla na pošto voščilnice, tako da zdaj končno lahko neham misliti na to, zdaj samo upam, da pridejo Miki. Zdaj sem pa tako lačna, sem si šla kar kupiti hrano za danes in jutri, ker te dni je samo go. Moram še pomisliti, kam jedla v nedeljo. Ali pa si bom kaj naročila, ne vem, v glavnem. Kupila sem si za danes to bowlo Nikino, tako da to bom zdaj pojedla. Pol imam tukaj en Pepsi, Coca-Cola Zero in za jutri pico, če bom sploh rabila, no ne vem. Zdaj pa stvar je sledeča, jaz danes delam hiško iz medenjakov, tako vsako leto tradicionalno na tem prenosu živo in moram si v bistvu narezati te lističe za hišo. Letos ne bom komplicirala z obliko hiše, ampak bom se bolj potrudila pri dekoraciji, ker vsako leto se matram s temi malenkostmi, pa tek na hitro naredimo ono dekoracijo, tako da jaz bom drugo taktiko ubrala. Jaz sem zdaj zaspana in bolje ono, da sem bila pač tak mentalno, da moram hiter pa pod stresom. Hopla, časovnih stiskem sem, pa kak bom se zrihtala. In bi se zdaj samo legla pa dela nič, pa se z Miko tiškola, ker je ona tudi čisto, kaj ješ ti, kar nekaj zdaj tu ješ, kaj si nasla. Ampak nimam cajta, oziroma to umero lahko jem in pol, nam rečemo 20 minut preden da začnemo, rabim cajta. Minka. Aj. O, dobro jutro. Dobro jutro, jaz grem v center obiskat Nina na Art Market. Sicer grem pol večer spet v center, ker se dobimo za kuhančka, ampak ne bom imela cajta tako v miru iti tja v Art Market. Pa meni je tam tako fajn vzdušje, da malo se podružima, ker bom imela cajt glede na to, da je sobota. Eno kavo oziroma mačo ji bom nesla. Pa jaz si moram tudi nekaj za prigrizniti, kupiti pa kavo, tako da si malo privoščimo. Drugač pa ja, ura je 20:10, ob enih imam delo naprej, livestream. Rečemo, da sem dane po 12 tam, pa grem. Pa itak moram kupiti tudi stvari jaz za Mila ena, za doma pa. Včeraj je bil res naporen dan, nisem vam sploh medene hiške pokazala, vam bom pol dolg dan je bil, od pol 6 do pol 11 je bilo go in hvala Bogu sem se naspala, tako da se počutim čisto sveže. Danes pa tudi malo sem pa tja, ampak nič tak stresnega, torej center 2-krat pa livestream vmes. Jutri imam pa 12-urni livestream, tako da jutri ne obstajam. Po moje edini dan, ko bom res se pomerila, bo 25. 24. No, tudi, ampak ponavadi imamo obiske, mama rojstni dan. Te da bom res delala absolutno nič po 25. Pa mogoče bo sneg, sem videla na vremenu. Upam. Ne vem, kako se vidi, ker je ta telefon ni najboljši za sprednjo kamero. Mogoče boljš, da ne vidite, v redu, ker sem še čisto zalimana. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe, and I've gotten you a present that I Kuhano vino, pa diši del od kuhano vino. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way, but as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me. Omnobno. Malo se more najesti. Jaz pa malo nimam Mila, sem se ponudila, ker je meni to tako fajn delati. In a cabin out of nowhere, just us and no one else. I've decorated everything till we're perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Another year went by, but the difference this time is that ever since July, I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my
my love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. Evo, jaz sem nazaj, stuširala sem se, hrano sem si na hitro naredila. Tada, si moram pa še make-up narediti. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean, yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart. And I can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sun said it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good time. Pravi pa je solino, je. Je v hladilniku od malo več kot 12 ur. Dobro jutro. Naslednji dan je. Včeraj je bil uspešen 12-urni stream. Spekla sem ogromno keksov. Diši. Ena par sem jih dala na stran. Bom nesla danes ravno na Bled, ker se dobim z Andrejo. Prišla je iz Nemčije. Se ful veselim. In zdaj pečem kruh. Sicer idealno bi ga že prej spekla, ampak nisem mogla ostati, da sem ob 6:30 vstala, mogla bi ob 6. 25 minut bo pa imel, da se ohladi, no. To je plan, seveda poleg dela, cote perem. Na srečo sem se pospravila in pomila včeraj, tako da to ne rabim zdaj delati. Malo se spravim, da bom si delala make-up, pa sem malo obrvi, tak čist minimalni make-up si bom naredila. Se pravi obraz umita, lahko to naredim. In ja, urnik moramo narediti, ker je pa nedeljek. Sem ta Lego set bi vam še pokazala, bolj je cute. Jelenčki z božičkom in njegovimi sanmi. V roki ima listo pridnih otrok. Zadnji pač pri darilih imaš pa ful dobro. Pač imaš medvedka, pol imaš polno daril, pol imaš smuče in ukulele. Pravno, je to za mene narejeno. In pol v tem skrivnem predalu imaš pa korenček za jelenčke in presto za božička, da ne bojo lačni, kot ostala je darila, ne? Ni čisto pravi dan, se mi zdi. V redu, ampak ja.
da še slabško Ljubljana danes. Malo sem pozabila snemati, glih sem končala live stream. Mika vedno potrdi, kaj jaz rečem. Ful je bilo fajn bledo z Andrejo. Najprej smo šli na sprehod, pa je še ta mali bil zraven, pa smo šli pa sami na brunch. In smo se res fajn pogovorile po dolgem cajtu in ti napolni dušo, tako da dobro, ko sem dom prišla, sem pa celo malo zadremala za 15 minut na kavču, sem se ulegla z Miko in bolj sem se spravila, montirala. Že kar nekaj videa imam zmontiranega. Si delam goje juho z kocke, pa rezance si bom dala na domače, ker rabim nekaj, da me pogreje, pol se bom pa isto dala na kavč, ker sem tako utrujena v teh dni. Pa bom videla, bom še zmogla kaj zmontirati, če ne pa jutri spet eno zgodno jutro udarimo. Moram vam povedati, najboljša novica, če se to zgodi, se bom jaz po moje jokala, skakala v luft, ne vem, zmešalo se mi bo. Dava na Koroškem, vremenska napoved že 3 dni kaže, da bo sneg 24. In včeraj je kazalo 2 snežinki, pol drug dan 1. Danes kaže 3 snežinke za 24. in bo že zjutraj začelo. Pač ne vem koliko let že nismo imeli belega božiča in jaz si to vsako leto želim. 33 sem stara, pa si vsako leto isto želim, kar ga pač ni. In to, da bo belo, pa da bo sneg šel tisti dan, jaz mislim, res upam, da se nekaj spremeni. Tako da, božični čudež. It's time. Lani ga nisem gledala, tako da letos z Mikico prvi del skupaj gledala. Jaz že montiram od zjutraj, da bo pripravljen ta video za božič. Nina mi je mimogrede prinesla mila. Smo prišli skupaj v trgovino, ker smo obe rabili nekaj iz trgovine in smo si obe kupili biftek, tako da malo poseben zajtrk danes. Jaz sem si kar upekla ta moj drožji kruh, ker je tako dober, ko je popečen. Nisem si tosta kupala, zdaj pa pečem dalje z montiranjem. 2 uri še imam do streama, bolj ko ne imam vse pripravljeno, tako da mislim, da mi bo kar ratalo, no. Zadnji delovni dan pred božičem, naporno je, nismo še konc, ker moram še zmontirati. Ampak keksi so zelo cute. Ta ni prišel tako lepo, ker je pač bela barva malo, oziroma beli icing. Malo bolj tak gost in je fajn je za obrobe, ni pa fajn za barvat, tako da ja bi mogla bolj redko narediti. Tu jih imam še polno, oziroma še te zapakirati, samo da sliko naredim. Seveda pospraviti kuhno in vse to. Ja, je bilo uspešno, tako da sem zelo vesela. Pa juho si bom se zagrela. Jedla sem pa sam biftek danes. Drugače bi pa rekla vsem hvala, ko ste prišli do Nine, ko jo poznate prek YouTubea ali pa prek mene, no. Ena punca je tudi prinesla kekse za mene in Nino in mi je Nina danes to dostala, tako da ful hvala. Sem za podporo in lepe besede, tako da je Nina tudi bila ful vesela in mi je predala naprej besedo, tako da hvala. Ura je 20:10 večer in jaz montiram ta video. Kot cel ta video sem čisto utrujena, jutri je božični večer. Jaz moram pa še danes na Koroško iti. Na srečo sem že prej vse spakirala, tako da sem tu čez nosila v avto. Zdaj pa ta video izvozim, ga naložim in pičimo. Bomo videli, kako bo Mika. Hodila sem sam reči, vesel božič, miren, topl. Vem, da ni za vse enak, za ene malo težek, osamljen. Kakorkoli, poskrbite za sebe. Se vidimo v naslednjem vlogu, ki bo zelo, po moje, kričeč, cvileč, zasnežen. Čau!